Pinia dapa bir talong pen nili sami deng mir kiling pi non bir tang ton pen arju ponek tha. KSA pen sai kedeng ahut KAC kachari DC lepen law and order atumta BD jakong nang kachirab dun jia phan pachini. Assam State Sarkar kachari pon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan akiro piponlo je angtan pen kebang aron re pen longlei phelang nang kachirai pen hemrit thirklong nang chikimsi Ladakh ke dovega tuma phan kilang plot kachinek kahulo ke phodu nang pen kachipejok jia phan pinang anadim katharlia sai dengsi ongdung armu prungjam dokoklo bang solong ki ongdung armu ke karbiang long arlo nang kiluda phai thekpon long lokajok arlo pen abidi soma pusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen KAC kachari CM Dr. Tuliram Ronghang aphan akoi pi Lasila bangso asamalong ki ongdung a hemarit ke tharlia porahut karbiang longarlo atokanu kedo havara rat chirok tokpen kedoji aphan KSA hinpen pachini song panel to Assam government aphan akiro pajiri Sikangtung alang lituman government of Assam mate under the leadership of Honorable Himanta Biswa Sarma alang likilit pon ajok ki ongdung government land long kedo mate illegal settlers atumhan eviction claim that abang ke make sen lo tapen latum phan mangi laso please abang stame eviction that lo same latum homeless demand that silatum phan abang same karbiang long nang toite da ning ke chengsi sa itum karbilo charlia song pen birta ke long don ateng birta ki rib don long ateng pulotang te ki ongdung achu non head jong la Lokhimpur Dobri Golpara long eviction of atum aphan labang so illegal settler atum non west karbiang long east karbiang long nang kang back lo pusin litum arjulong sila so kang back long bangke nilige hidden policy tong claim wrong ma pusi matha hada bangke Golpara Lokhimpur la Dobri long bang eviction kuri delo hada bangke evict det lo adima aklong bang government si occupied det lo ama hala so arling arat tu bangke karbiang long bangke dage longle phelang bangke keminta wedalang po hadak long damu putong hidden agenda pen hidden langso policy tong Himanta Biswa Sarma claiming rong ma puna matha halapu ki thurmi ove risoe jangatum araki kecho ke pachere jia phan siding ji lapen lasolong KAC kachariatum district commissioner lapen law and order atum setami ardinang pidun po pusi KSA phu sartherong hangpen pachini enroll mang partang lu betul ke phiri mi min na pini situation nang le bomlo li tumlong bulutang te pini ma thatam na pini district commissioner copy step lo ke deng ke pini heglong le det awareness cam deng ning polo sa alang litum deng ke det people lo ta pini litum pini pua party pu ka che jong angsi me thang so ke prake jang po sai delu nang ke pini PHLC party nang ke BJP party nang Congress party nang ke ASC party pu tapu ga che jong man me thang so mar ke pini prake jang po atwar sinang le bomlo ini HIV pen punon lin pen pini drugs ki use atum aphai nang ke bat pini ason kedam tang nilitum same drugs abuse kichu inut suppliers kironi yontula Masgong punyo so talukdar kongkon talukdar po so pinin amendment son dai alang li inut drugs dealers alang li ton itu nepcheck a people same pinierni hang initiative ta tan mas council ta ne la district authority ta lagi ni det bang ning duk khangja asila so ka supplier jok karbio so mar sa penang an ki ong dung karbio so martum ta drugs ki use bang ke ang julum pik tang lo si pheri Hamren Pen Chandra Singh Rong Hang KTV News Dipo Pastorate Presbyterian Risonim Some Thi Hekpen DPPRNA Hin Pen Chepatir Piponsi Kedamtang Jakong ni Pain Kora Pho Ani Dipo Mondoli Vestry along Arnisia Parman Seminar Paman Pon Longri Cherai Komnangji Pathipi KN Pon Bangso Seminar along DPPRNA Ledar Mondoli Hemari Edwin Terang Kachepa Hempu Ponamalong Aluhi Sarpo Mate Resource Person Dr. Lipson Rongpi Kachetong Dunalong DPPRNA Chunbang Mondoli Hemari Babu Singh Terang Pendanglok Dipo Pastore Rang Kangkedo DPPRNA Aro Lasonsi Dipo Mondoli PRNA Upper Habjan Mondoli PRNA Farkong Apam Mondoli PRNA
Rongsopi Mondoli PRNA, Jeksolangso PRNA along Kejatum Chetong Dunsi Seminar RD Pidun. Seminar along Kachetong Dun Resource Person Dr. Lipson Rong Pipen ke than pona tengke inglong aso lapen longle abangke kacheprek un ason kali nangli na hokle dam setami methang along ripen heloving adimalong choklem chodam setami nangli mate ilitum angkura bangke longle pen cherap heratun saide pusi thanpon kire yiphan siksa tiji bola suppose sikkai mata e right ida pong lapen kacherap token kido kenan thot pendo lapen tribal lapen land inglong asul pen longle it cannot be separated them. They are faces of two faces of the same coin. Nangi tunong si tangka serkep akum pulunde hingho ke donat tunong kep ko kitok bersama plakdak lo punde ali bang bilo. Sona taksi ke separate una harmu kali. Itu ke up purun donat. Aube penta longle pen sikireng side. Nang lihat di dodamon Tanglang be ha USA level London to namon aja to menang ingkul root sa bangke tungke tribal lapen longle penca hera tungkali plan pigatum musame hidia kam plan pik musame bobor bagan plan pigatum musame ha kopine kosong hanso ke tungdo mande kobe ke tungdo longle pen tribal ke hedi ke khak mio hamdole hanu lasi ili tungke inglong support si ilung ke longle do break ni longle dong si kabelo budoran de ilung ke inglong so puji ilung tame ale belo la si cuma longle arna nang pilo labang so karbiang long best karbiang long la pen pirthe no hole dam do bane pak pak le di dam la putame karbiang long tuge abelo belo ni matha dam aja kum pulo hat island monta Karbido, Krabi Island dulu. Kami nilihat kok ripi kan lah supporter kami lagi ya. Penang anaha baralong abangke hakoko pen kedo kitap akarbia tumaphan amithang along le phelang along pen tharlisi angtan pen kebang akitia so tumaphan pado pathaksi mithang karbia tumaphan abangke ha inglong arlok along ansi pado thunang pusi phurkimo along tokponlo laki phurkimo maduta paprai un e pini penap paprai unji bonta monangklang thuji puta ningje ponthu Lapenan parta karbia ke along li kosonsi ke cheki bia so along kedam et mate ke jorlongaret pulote ki ongdung arona loa banke ARO mate Assistant Revenue Officer pen ASO mate Assistant Settlement Officer asai hemalong kiledam abi puta seminar hut thanpon Lahai tuma karbia tumke non lapu tarabasa anglong singason pona tuilong na lapu center lapu ilong na si abihung tang kaprek lapu singason pirte si me tang along ria pelang hakko pu ben gitu au be ko an ben gitu to amang ke nung si me tang lu si to kala ang tang pan padosi la tuma kar pe ben ke am adin pen pelang chupon se khai no se karuna musibang mungkin murong ke to mungkin mungkin nangi pini nangi ma prai unji same penak ya kunang klang tuji men tum ne da mungkin mungkin nangi tibune labai tum ke chinia kenang so la support si in tuma hei itu malong ri na bangke la pusi ihin penang ke plung ihin penai plung i penang isi itu malong le pilang ana bangke ang tan atumari deng si dam bonglo la pen ancho dalila itum do tulang la dai tum ke thang pon me lambang da bonglo ili tu malong le bangke ko sama ya record on record u by ni si ku hala da settlement office long tang ya office long record bangke ang tanah sukan ipike jumpe kam nelong lesi ang tanah sukan pider lo la pansi jorden lo bangke pinang pinung paklang kle tadak langsung si tok lo ho bangso seminar hut kadokabe bang phokep sosiatum chetong dunsi misen pen pachun pon news report KTV news Beskar Bianglong pen Meghalaya along le phelang ahoyalong non hejong pule langdam pulote bosik ni phain khora trok ani Beskar Bianglong pen Meghalaya ahoy along khasi pen karbia kheiso angbong longle ahoya joini penang an hurcho dutlo bonta longle ahoya lama bangke non ponta ing samse si Karbianglong along le kidun jiang ring ansi nangdo koklo
La sojok kidam tang jakhong ni phain korapli ani West Karbi Anglong District Congress Committee thi hekpen WKADCC atum chelangsi Assam Meghalaya ahoyalong kahumri padodam bangso kahumri damahut kidam tang pharokrisir kebra phokebra hini aning kanahut ahoya pillar ki e ke soma dimalong ansatami palidamsi Meghalaya arara phan ahokpet ahoy paklang ponrinti bangso kahumri damahut ahoyanu jokmate pillar ki e ke som arta ke dopik hangjang lo potsi non ke dobom BJP racharia songatuma hinpen pillar abang puthot sompon thunangji pusi kachuningri padopon kalilo la sinilitum non puloke non kachari bom sarkar atum la so duya hoy la so pilar bangke latum nang humri non nilitum ninge nang humri thek pulote alang litum nang ka humri dun nang ka humri apor pipolo wedat po la sinang humri si la so pilar bangke alang litum nang chelang si dak meramuti bang sa melang litum kapathiri phan meramuti mate repairing sa men alang litum nang cheklem nei la da nilitum ta dak tapat lang keroy long pini kadok we chingrum pen nitum wanglo alang litum gari motor do tangka mahat do alang litum pipolo wangon edat po matro CM ba EM MP MLA EM mate akithe kiding anda cho nai pumat choware phan chodali ki cho phanali lake development ke klem nei phan a hodui a hoi pen cheng lok rat a phan ki sung ke boy la so ke lang ye phan si la so government bang ke chari nang ji ke cho chole ile chole meyang le la so phan le ar puge pegli rat atum ke alang nonamat ahoya pillar ki do dim lake langroi angbong isido elonga bangke hidi along sido lapen elonga bangke chomangatum pahino daklo pusi haladak arata tumpen nangpachini dun bangso kahomri damahut border kimi senangji lapen Meghalaya aphan give and take policy along Karbi Anglong longli icheta pithekthi lapen pidun longli pusi border kido anadimalong humri damlo kidam tang bo sik ni phai inkora trok ani chomanga tumpen kacharbo sai adimalong antami damsi kidam tang ason thak suluk sodak kaikiamat kedober adim polote isonbak army training center kalite police academy bipon data sonte labang so habaralong monsam nangthir undet tahai puta ningje ponthu जितु नेকি जुवा माहत 26 तारिखे जितु यात घटना हल मेघालय आहि पेलाय जितु नेকি यात माने आमार कार्बि आंगलंत हुमाय जितु माने याते गसर पुली चंदन पुली जिবিলাক লগাইছিলে এইবিলাক তেওঁলোকে কাটি কুটি এটা বিশৃংখলতা সৃষ্টি কৰিলে এই জায়গাত আমি উপস্থিত হৈছো আৰু এই জায়গাটোত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এটা অনুভৱ হৈছে ইয়াত নিশ্চয় কোনবা আদানী আম্বানীক অকুপাইড কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰচেষ্টাটো চলাইছে এক ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ এইটো মানে বস্তুটো আমি দেখা নাই ইয়াতে কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহে যে এইটো অকুপাইড কৰিব এইটো নিশ্চয় কোনোবা উচ্চ শ্ৰেণীৰ মানুহে ইয়াত এইটো চেষ্টা কৰিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে আমি আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ এই জায়গাটোত আসলতে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে মেঘালয় আৰু আসামৰ এইটো বৰ্ডাৰ এৰিয়া আৰু সম্পূৰ্ণ এটা মাটিৰ টিলাৰ মাজত সংযুক্ত হৈ আছে সুন্দৰ মানে হয় দুই আপুথাক জাসেমেত নাংকা হুমৰি apini labangke border la so pilar lo asi la so pilar long sinitum nang humri lo dage tapat langkeroi wadim sinitum nang humri lo ta sinilitum jasemet bangke West Karbi Anglong District Congress Committee hin pen bang nilitum ke give and take tu la so BJP atuma polisi la so bang nilitum kroikre la penitum condemn lo je non anstame la so BJP atum je kaita la so aduya hoya putha kaita permanent solution one way dasi nilitum rat aparman nilitum arjap hip sidoji ami raijor karone ami thio hom je aru Karbi Anglongor raijor jitu himamuria jitu onsolot hodai mane omimanghito boli koi ase kintu ami janu je 1951 13 Aprilot jitu নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল 1951 13 April hutensi la soa hoy bange ke dotanglo la si la soa hoya tengpen nilitum 1 inchi ta nilitum bangke pekpelo la penke nilitum bangke la si pulo je kaita so give and take la so polisi la so give and take a polisi aphan bang si ja semet RD pirong la BJP government tumke la si nilitum bangke la helo je Karbi Anglong abang ahoy ja semet bangso kahomri damahut WKADCC dunmeipu jatiram pator pangrum chunbang sotra singh teron abarim KACEM eli sing TP pen danglok ke ongdung congress aratatum chetong dun rinti news report KTV news
Pinia Birta ke Lansi Kangton Pon Iklo, Domi Thak me Kardong.